Salam. Salam. Horas. Tapuji ma Tuhan ta Yesus pardengga basai nama ngaramoti hita sian arinok salpu sahat tuari sadarion boy hita marpungu lau muji Tuhan ta hami sian Nazaret voice naing rapro tamu lau muji do manomba Tuhan tai pata dahanok kumacu Tuhan munajo isero Nazaret voice on martoba majomu tudongata nata holongi Joel Simorangkir siang aksi berkulit. Shalom. Nah, sarana muse amat amigos Renhat nainggolan si botak dari gua hantu. Shalom. Shalom. Nah, jolo do si botak dari gua hantu. Anggo sonari si botak anak Tuhan. Emang apa? Mau lihat tema di Tuhan ini jadi lagu namion spesial don asik senasing lagu puji-pujian diiringi dohot uning-uningan. Godang mati. Jadi unak pola suku-suku kamu. Alana dang na telomonami alai hatan di batana madok di Psalmen 150 ayat sada satu onom. Bagi kamu. Haleluya. Haleluya. Puji madebata di bagasan habadi onnai. Puji hamu ibana dihajak kajang ni hagugonnai. 2. Puji hamu ibana ala hagugonna akan asumurungi. Puji hamu ibana hobar hina godang ni hatimbulonna. Ayat tolu. Puji hamu ibana mardonga suara ni sarune. Sarune bataki do. Apa buktina? Gotinia, puji hamu maibana mardongan arbab do sordam. Arbab. Opat tong nenok kami saya sordam. Nah, sudah nih. Lima tahun lagi. Sondia. Nenggola. Alay cok nerok ni amak sijek merpang marking songon na mengayud do suaranya. Mangilik tujuan manobat. Mulu bahasa Indonesia mengundang hadirat Allah. Sordami. Melalui sordam ya. Puji hamu maibana mardongan tali sajak dohut panortoron namar liat. Mangaliat toh. Gonong panortoron namar liat. Nakadala mangaliat. Tabu deh. Jadi unang irok kedawan non, kalau mangalia irok kon namar tonggo. Iya Tu si PLB guna. Datang di batana mandok di Psalmen 150. Boy dibuktikan. Salah penafsiran kita gabeli lu sudah dangi. Terus puji hamu ma ibana mardongan hasapi do tulila. Alengkap be hasapi. Nai meton si poster sotangi. Tung. Hasapi kan? Ayat 5 puji hamu ma ibana mardongan ogung panggora. Adong musir ogung. Ogung pematangi. Oh dia. Godang itu. Omagung dok. Berarti lengkap maon godang sabangunan. Benar. Godang sabangunan. Lengkap. Iya deh. Musik itu. Patak metong. Puji hamu ma ibana mardongan ogung panonggahi. Ay kung manonggak kon. Asaha. Asa odungo na modo matong. Aduh enggak teh. Jadi mulu-mulu tong dawa mulayon tabay may gereja kodak sabangunan. Law muji-muji di bata. Amin. Jadi lagu tahun dan lagu namion omma lengkap do aka uning-uningan na berjudul Nunga Tubuh Yesus. Ada dong nak saya perpudi terakhir. Omma bangun amat. Sudah namar holosa iko mamuji de bata. Haleluya. Jadi dalam gulmi ahadi. Termasuk di kepausi. Karena kulmi mau nak kateri akan kajahis. Masih
Nanti puji Tuhan nanti. Buaya darat masuk itu son. Sudah bertobat. Bertobat toh. Itu. Andoli si buaya atau nggak masuk tuh son. Asa bertobat, itu tuh maksudnya. Nggak bertobat si Andoli dah pak. Itu dah pak. Sudah. Ayo biasa-biasa ini Tuhan Jadi Pak. Marco satu lain. Marco satu bang. Baru beda. Berarti Barang lain baru itu sama saya, muji Pak. Tuhan. Nah itu toh. Oh. Kita puji sama Tuhan nih. Doh lagu na berjudul Ainunga tubuh Yesusi. Amak parguar parkuci paling dana suk perlo pantau tubuh. Nakso dok nungai boto ay patak so tau doh. Ay itu patak so tau. Ya, selalu nanti. Baik mau musiknya.